جبناكم احبائي باش نضربوهم في القاع البيت ديالهم ونجيبوا لكم ما يفيد ونطرحوا على الرأي المغربي والدولي والعربي باش يعرفوا الجهل وقمة الجهل والوعي ديال هذا الشعب، هذا الشعب الأمي الجاهل. شوفوا معايا هذا الفيديو هذا ديال رئيس أو والي كيف ما كيسميوه هما أو وزير، كيفاش كيستثمر، كيفاش كيستقبل مستثمر أجنبي صيني في الزنقة ماشي في المكتب، وكيفاش جايبين لي واحد مترجم كيفاش كيترجم، يعني كيترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة الفرنسية. وكنشوفوا عاوتاني هو اللي كيهضر بواحد اللغة ما عرفناها واش فرنسية ولا عربية. انا بالنسبه ليا لغه الحمره والبعره حيت هما اللي غادي يفهموها، حنا ما يمكنلناش نفهموها او الناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو ما يمكنلهمش يفهموه. تابعوا معايا هذا الفيديو هذا وكنطلب منكم باش تبارطاجيوه، لانهم الذباب الالكتروني ديالهم كيسيناليو لينا اي فيديو كنديروا اللي كيفضح لهذا الشعب، هذا الشعب الحمره والبعره. Oui. Mais Nous, quelle est la attends, relation entre attends. réception définitive et avec vous n'avez pas un plan de charge, vous libérez ce site. Ils partent. Vous libérez ceci. Vous n'avez pas plan de charge, vous n'avez pas travaillé ici à Tiret. Il faut laisser le site. Pourquoi vous occupez, pourquoi ces silos? C'est un terrain qu'on va récupérer. Ils partent qu'ils vont récupérer le terrain. Oui. Ben oui. Est-ce qu'ils payent le loyer? Non. Un domaine titre légal. Autorisation temporaire. Parce qu'il travaillait au centre de formation. Il est terminé. Les logements, Carman, l'université réceptionnée. Et un terrain en plein centre-ville, 2 hectares. Agla. Vous démontez tout ça. 15. Non, on ne fait pas les parcs. Les parcs, la zone d'activité, la zone industrielle. Mais pas ici en centre-ville. Le parc va changer ici, déménager ici, vers la zone d'activité. À l'abondance. Zone activité. Activité.